tugwa mu mashure dusahurwa ibyacu twangazwa mu mahanga duhindurirwa amazina dukura n'agahinda hamwe n'umubabaro atawuduhoza mpore mfuvyi n'abapfakazi ukwemeza ihonyagongo ry'abahutu niyo nindemeshe tuzeye mu rukiza imyaka 50 yaheze abacu twakunda batawe mu binogo bizanye imiryango yabuze ishaka ubutungane nyabwo amakungu yemeze Burundi jenoside yakorewe abahutu mpore mfuvyi n'abapfakazi ukwemeza ihonyagongo ry'abahutu niyo nindemeshe tuzeye mu rukiza barundi barundikazi mukunda igihugu imfuvyi abapfakazi uzuye agahinda emesha abakuze bazira ubwoko bwabo tugiranire ubumwe ihonyabwoko ribidahiro mu gihugu cacu mpore mfuvyi n'abapfakazi ukwemeza ihonyagongo ry'abahutu niyo nindemeshe tuzeye mu rukiza ndabahaye ikaze mwese kuri Tuyagire Vanessa, ndahaye ikaze mwese inshuti abagenzi abavandimwe abasubscriber mwese mushigikiye uko mwese ubu muri umuryango kuri Tuyagire Vanessa. abasubscriber bashasha nimwe nama mpera ko kaze cyane musanga abasubscriber bakera abasubscriber bakera babampera ikaze namwe mu minsi muzoba muri mu bakera harenze ku munsi ubonye haheze indwi wakoze subscribe uba ugiye mu mugwi w'abasubscriber bakera guko baguma biyongera. Ndabashimiye cyane abasubscriber mwambonye kuri Facebook mukaba mwarakoze subscriber, ndakengurutse cyane bivuye ku mutima. Reka rero ntabarandiririye ndababwire yuko tugiye kumviriza ya audio ya wa musubscriber umusubscriber mama wiwe amamuko yiwe neza na neza ni mu gihugu cy'u Burundi, ariko hakabamwo ibisanira by'u Rwanda. Se wiwe amamuko yiwe neza neza ni mu Rwanda. Igihe rero bahunga 59 we ntiyari bwavuke, no kuvuga se yahungiye Kongo, nyina nawe yari Burundi. Hageze ko se yubaka aza kumutora i Burundi. Rero n'umuntu ntabwo uri cano yacu murazi ko dutinya kuvuga amoko n'umututsi, ariko n'umututsi yanka akarengane wimvuga kuri abona ntabwo ari muri babandi ngo ko ari ubwoko bwanje ngo naho bokora amakosa ndabashigikiraho ya niwe yavuze ati nzobaha amakuru y'ukuntu iyo killing machine yabayeho, nzobaha amakuru y'ukuntu batanguye gukora recruitment, nzobaha amakuru y'ukuntu bahora bakora amanama kuva nkiri umwana,
nzobaha amakuru y'ukuntu data yase kundekura ngo nje muri iyo recruitment. Nzobaha amakuru y'ukuntu hari abahora bava i Burundi baca muri Congo bakamara igihe iwacu bagiye muri izo training, n'ukuntu abo benshi muri bo bamaze kwitaba Imana kandi bishwe na killing machine, babatora babahenda ngo babatwaye ngo mu bintu by'ingirakamaro vya gisirikare ariko impera n'impera bakabiyicira. Ivyo byose n'ibintu azotubwira. Rero nagumye ndabemerera ngiye kuyibaha mbwa byasabiki yaransavye yuko kugira ngo tugire protection yiwe kandi birumvikana ashaka ko tumuhindura ijwi rero muza kumva ntabwo ari ijwi ryiwe, ni ijwi yahisemo, ni ijwi mpisemo ryo kumuha kugira ngo atuyagire. Nashaka ndabinginge dutega amatwi guko burya nagoma ndabwire imvuga kuri ni bake, kandi muri iki gihe tugezemo kugira turonke umuhutu azavuga amateka neza ijana kwijana atikwegerako, cyangwa umutusi azavuga amateka neza ijana kwijana atikwegerako, ubu dufise bake cyane. Kukubera rero uyu ari umwe muri bake novuga ngo dufise. Dutega amatwi twumvirize, hanyuma audio mweje kumviriza nugutanga commentaire munsi, kuko izo commentaire zose nzozimurungikira kandi nawe ndazi yuko aza kutwumviriza. Nagoma ndamusabe by the way number yiwe nagerageje kuya muri telefone ariko nayibuze telefone yanjye guma yi format sinzi ukuntu ibintu bimeze, ariko ndazi neza niyumva ikiganiro azondungikira indi message kugira ngo number yiwe ndayironke bushasha. Rero nagoma ndabasabe mukurikirane neza iki kiganiro. Ikiganiro kirimo amakuru abenshi muri mwebwe mutigeze mwumva, mutigeze mumenya. Iki kiganiro kirimwo mu ncamake histoire zose abantu bose bagiye baza batanga intahe ku macana atandukanye. Nukuvuga iki kiganiro kitanga inyishu muri ivyo byose, si kuvuga ngo inyishu burundu, no, mu ncamake iki kiganiro kiguha kumenya ivyo bindi wumvise ahandi yo vyaje bizanana. Ni kiganiro kiza cyane. Dushimire uyu musubscriber kandi kuvyukuri atari muri babandi boheshwe n'amoko, ahubwo muri we haranga ukuri. Tumushimire, ariko sinoshima umusubscriber ntashimiye abavyeyi biwe bamureze uko twarezwe. Ntushobora kugira umutima w'umuntu udafite abawuguhaye. Dushime abavyeyi biwe, papa wiwe na mama wiwe babaye abanyabwenge, bagahinyura killing machine imbere yuko abandi bose bayihinyura, bakimana abana babo, bakimana umwana wabo, bakamuproteja ku rwego uno munsi ahari ashinga intaha akavuga ngo babikoze uko. Tumutega amatwi rero mwese. Ndabifurije kugira ikiganiro cyiza kandi nkabasaba yuko mutanga ama comment. Aha ntabwo ntitwaje ngo guharira, ntitwaje kuvuga ngo ayo makuru siyo, atanga ubuhamya bwiwe. Ubuhamya atanga ntabwo ngo nabibwiwe na naka, ni ubuzima yabayemwo ari umwana mu rugo iwabo. Wewe sinzi ubuzima wabayemwo uri umwana, jewe ntuzi ubuzima nabayemwo ndi umwana, kiretse ivyo kumva mvuze. Rero cyo gituma kumviriza umuntu ivyo yaciyemo n'ivyo yabonye ari ivy'ingirakamaro, kuko buri muntu na cyane cyane abenshi bariko barahinyuza babongera bariko mu ncamake bariko ba expose, abenshi mu bariko bari expose killing machine bogenda buri umwe wese afata umwanya wo kuvuga amakuru atagiriza umuntu numwe, apana kwagiriza, akavuga ati jewe nabonye ibi nibi byariko bibuka nuku. Nagoma ndababwiza kuri yuko tugiye dufata izo nkuru tuzishira hamwe, umuti w'abanyarwanda wova muri izo nyishu. Ariko abenshi ntibiteguye kuvuga, uko bagiye kuri chaîne yaba ari umuhutu bagomba ko expose abahutu, ntashobora kuza kuri chaîne y'abahutu ngo ndabivugireho bacavuga ngo nguje kudusevya. Ari umututsi agomba ko expose abatutsi, ntashobora kuja kuri chaîne y'abatutsi abivugireho ngo ugomba kudusevya. Nanje yashimye iyi chaîne yanje guko je ndi umunyamahanga ariko nkumva ikinyarwanda, bisigura yuko abahutu b'abanyarwanda n'abatutsi b'abanyarwanda bose nta numwe afise kumbwira ngo yangu ibi ntiwari kubicishaho guko jewe mpikaze uwari we wese, mu gihe numva yuko ivyo ariko aravuga bifise ishingiro. Rero mwese ndabashimiye cyane, mubandanye gukora subscribe, mubandanye kuraba video zanje, ariko kandi hariho na kandi gatoya muguma mwibagira no kuraba ads. Izo publicité iyo ziriko ziracaho muciye muzifuta mukazikuraho n'ingoga ngo mwumve ntaco muba mumfashije, kuko izo publicité niyo nyungu kuri jewe. Murakoze rero mwese, ndabashimiye. Reka tumutega amatwi. Nkuko Vanessa amaze kubibasomera ubutumwa bwanditse, ndagira ngo mbabwire ko iyo ari presentation yanjye, kugira ngo hatagira umuntu uza kwibaza niba ndi kurata ibintu.
ariko ndagira ngo mbabwire ko mbonye ko kwandika ari ibintu byafata umwanya. Muri make rero ntihagire untera amabuye, ntihagire unyumva nabi. Abakoze mwewe aho murumva naravuze naribeshe ku mwaka cyangwa ku mazina y'ahantu, nibyo nabwiwe nyine, sibyo nahagazeho, ariko mbibwirwa n'abari babyiboneye n'ababihagazeho. Ubwo rero wowe ufite icyo wanyunganiraho wavuga uti aha byagenze guca, mwe mukuze mwabihagazeho mutinya kuvuga. Mu magambo rero ikintu ngiye kubagezaho agace gatoya kitwa ngo uticaranye na se ntamenye icyo sekuru yasize avuze. Ubwo nanjye nuvuga ngo nicaranye n'ababyeyi bakajya bambwira bino bintu. Nakuze nitwa umuzayirwa, citoyen zayirwa. Birakomeza biragenda, maze guca ubwenge gakeya nkajya numva papa wanjye arambwira ngo turi abasenkanefu, akambwira ati inkomoko ye ni mu Rwanda. Nkibaza nti se none inkomoko yawe ari mu Rwanda ukaba uri umuzayirwa byagenze gute? Aho tugeze, aho ngeze hose bati aba ni abasenkanefu. Noneho nza kubaza papa ndavuga nti ko banyita umusenkanefu, abasenkanefu ni identike y'umubare w'abantu, ntiburiya noneho niba turi abasenkanefu uriya hariho n'abasenkantiwiti n'abasuwasanti, niko bimeze. Ntiburiya nka Mobutu uriya ni nimero ya mbere, nimero 1. Nje mu myumvire yanjye nk'umwana niko nabyumvaga. Papa wanjye aza kunsobanura ati abasenkanefu ni abantu bahunze bavuye mu Rwanda, noneho baza kuba muri Zayire. None se ubwo mwahunze iki? Byari byagenze gute kugira ngo muhunge? Arambwira ati mva uko ibintu byari bimeze mu Rwanda, habaye ibibazo biba ngombwa ko ubwoko bw'abatutsi buhunga. None se ko mbona abanyeshuri twigana bavuye mu Rwanda b'abatutsi n'abahutu, twari turi fiyeri y'amoko yacu, ariko ntacu twariganaga twese. Abahutu bakiyumva ko ari abahutu, abatutsi bakiyumva ko ari abatutsi. Kubera ko mu Rwanda murabizi icyo gihe amashuri yari makeya ku butegetsi bw'icyo gihe, ku buryo bamwe byaba ngombwa ngo baze kwiga muri Zayire kandi bose bavanze. Noneho papa ndamubaza nti mbese ko mwahunze, ni ukuvuga ngo abatutsi bose barahunze? Bari abatutsi mbona bavuye mu Rwanda bakaza kwiga muri Zayire, bo bavuye ntabwo ari abasenkanefu? Ati oya, abatutsi bose ntabwo bahunze. Nkakomeza kumubaza ibibazo byinshi, ariko ngenda nkurikirana n'ibiganiro bagirana na mama. Uko nagenda nkurikirana ibiganiro bagirana na mama, aza kunsobanurira neza. Aravuga ati mu Rwanda habaye ibibazo bikomeye, u Rwanda rwategekwaga n'abami, noneho ubwami bugeraho aho buvuyeho, abantu barashwana, maze gushwana biba ngombwa ko abatutsi bahunga. Abatutsi bamaze guhunga baja mu Burundi, muri Zayire no mu Buganda n'ahandi no hirya no hino. None se ko mbona akazi ukora, ko mbona ugenda ukajya mu Rwanda ukagaruka, ubwo none waba warahunze iki? Nawe akashaka kubica ku ruhande. Mama rero yamwitaga Mutama. Noneho
mama ati mutamu sobanura umwana ashaka kumenya atashaka kumenya ati noneho niba utamusobanuriye ubwo urimo wangiza umwana ashaka kumenya uko bimeze. Impamvu nakunda gukurikirana ibyo bintu, nasomaga amateka y'abaromani, ngasoma amateka y'abafaransa, ngasoma ba les événements de Jeanne d'Arc, ngasoma Dislocation de l'Empire romain, byose nkabisoma ariko nkumva nari nkeneye kugira ngo menye amateka yacu. Ibintu birakomeze rero. Arambwira ati mba rero muri 59 twahunze 1959, niyo mpamvu batwita abasenkanefu. Noneho byari byagenze gute sasa? Ati mu Rwanda hariho abashefu, abasushefu n'ibiki. Ati noneho haza kuzamo umuntu witwa Mbonyumutwa, yari umushefu. Umushefu niba ari umushefu sindi kubyibuka neza, niba ari umusushefu w'ahantu bita kuri Mbizi. Noneho abantu aza guhura n'abatutsi, agatsiko k'abatutsi kamukubita urushi. Kamaze kumukubita urushi, abantu batangira kwivumbagatanya ngo Mbonyumutwa yakubiswe. Ngo ariko akubitwa n'agatsiko k'abatutsi kitwaga ngo ni abarunari. Abarunari ndamubaza ni igiki, agashaka kubikwepa. Ndamubwira na mama ati mubwire, ati mubwira bene wanyu b'abarunari uko bari bateye n'uko bari bameze. Arambwira ati abarunari rero ni ishyaka ry'abatutsi. Ati icyo gihe hariho amashyaka yitwa runari, Parmehutu, Aprosoma, Raderi na Aredetwa. Aredetwa ni igikire. Ati ni ishyaka ryari ry'abatwa ryayoborwaga ryari rihagarariwe n'umugabo witwa Munyankugerora. Ubwo rero Imana ikora ibyayo. Uko nabayeho numvaga akantu gatoya, ngafata akanote gatoya k'ikintu numva kiri très intéressant, ngafata akanote. Ati noneho iyo myumvumbagatanya ibaye, haza kubaho ibintu byo kuyomba cyane, abantu batangira kukurebana nabi. None iyo runari yashinzwe ryari? Arambwira ati runari yashinzwe ku itariki 3 z'ukwa 9 1959. Niye runari bisiguye iki noneho? Ati Union Rwandaise, Union Nationale Rwandaise. Ati noneho ibintu byaje gusakuza, abantu bakungombwa ko bahunga. Atariko bisakuza cyane, bivamo akavuyo, kavamo intambara yaba hagati y'abahutu n'abatutsi. Iyo ntambara yavuyemo y'abahutu n'abatutsi yatewe nande? Abasaza mwari muhari, mumbwire ko ibintu ari byo cyangwa atari byo. Ati hari umucuruzi witwaga Secugu yishwe n'abarunari. Amaze kwicwa n'abarunari ngo sinza niba ati mu Marangara, ntabwo ndi kubyibuka neza, murabyumva nk'umwana, nibyo nababwiye ni harano ushobora kuja ndibesha. None iyo runari yari hagarariwe nande? Arambwira ati iyo runari rero yari hagarariwe n'umuntu bita Rukeba François, akaba afite n'abandi bamambure barimo Baburasa n'abitwa Babirasa. Ubwo neno Secugu amaze gukubitwa, amaze kwicwa, akavuye intambara itangira aho ngaho. Abarunari bakaza umurego, n'abaparmehutu plutôt nabo bihagararaho. Ndamubaza ati none ko ndi kumva ko abaparmehutu harimo izina Hutu, none runari yuko nta tutsi irimo, nkumva hariho Aredetwa, nkumva harimo abatwa, runari yo ntabwo bwari ubwoko.
ati bwari ubwoko bw'abatutsi, atariko ntabwo bashyizemo intuza yabo. None bisobanuye ko muri parme hutu nta batutsi bari barimo. Hari ibintu amateka mujya muduhisha mukanga kuvuga, mugatinya kuvuga. Yaje kunsobanurira ambwira ko muri parme hutu hari harimo abatutsi badashyigikiye iby'ubwami. Ambwira uwitwa Bicamumpaka Balthazar, ambwira uwitwa Rusingizandekwe Otto, ambwira uwitwa Mpakaniye Lazaro. Atabo bari abatutsi mubikurikiranye neza, umunani mubikurikirane neza, batari bashyigikiye abarunari bene wabo. None uwo Secugu amaze kwicwa byagenze gute? Ubwo abantu basubiranyemo bihinduka intambara, ibyari akaduruvayo bihinduka intambara. Atariko iyo Secugu ataza gupfa yishwe n'abarunari, ntabwo byari kuvamo intambara, byari kugeraho bigahosha. Ubwo rero umugabo amaze kwicwa ibintu biba birebire, biba ngombwa ko abarunari bahunga. None abarunari bahunze babwira abantu bose bati b'abatutsi bati muhunge abaparme hutu. Ahangaha hari umututsi witwa Mfizi, yari umushefu. Ngo ateka niba ari sheferi, niba ari susheferi ya Rukoma. Ngo uvuye ahantu bita kuri Nyabarongo ukazamuka za Runda ukagenda uzataba, ahugaba igitero akigabye ku Ndiza. Amaze kukigaba ku Ndiza niho yabwiye abantu, aho yanyuze afata abahutu bari bamuri inyuma, kuko icyo gihe abahutu akenshi abenshi ngo bafataga abatutsi nk'imana, bamuri inyuma. Noneho aragenda aho yanyuze hose akavuga ati dutabare, dutabare Ndiza yigometse. Abatutsi bati se mwewe muratabara? Kera ngo habagaho ingoma, kominikasiyo yabo ya kera yari ingoma, ariko izo ngoma zari zifite amajwi atandukanye. Iyo habaga habaye nk'ikibazo gisa n'intambara, hari ingoma yavuga ngo bitaga impuruza. None abandi bati se turatabara ko nta mpuruza twumvise. Ubwo abanzi aho Mfizi yanyuze niho yatangiye kubatwikira, abwira abahutu bari bamuri inyuma. Icyo gihe Mfizi ngo yari afite n'imbunda yo guhiga, niba ariyo yahigishaga ntumbaze, simbizi, nuko nabibwiwe. Atangira noneho ashumuriza. Ibaze umuhutu kumushumuriza umututsi kandi bazi ko bari mu matware y'abatutsi. Yarabashumurije, ni nkuko wafata imwe ukazishumuriza abantu, maze abahutu nabo si ugutwika. Menga ngo no kwica bashobora kuba barishe. Uwo Mfizi yaragiye ahanyuze hose, abanze kumukurikira akabaca hejuru akabatwikira. Hari harimo abagiye bahunga bakajya hirya no hino mu mihana. Hari harimo umutwa witwa Mudurira, wari umuhigi, yahigaga ibikoko. Icyo gihe ngo habaga ibikoko, hari n'amashamba menshi gabagamo impyisi, habamo udukwavu, amafumberi n'inyemera bimeze gutyo. Uwo Mudurira yari afite umugore witwa Nyirabyabuze. Uwo Nyirabyabuze niwe wafashe abagore bagenzi be
n'abandi batutsi b'abagabo baravuga ati ariko mwewe Mfizi nagaruka basanga ahangaha azobica. Mudurira afata abantu mu ijoro, abagore baje hagati, abagabo inyuma, abandi bagabo imbere, abajana ku mushefu utarigeze ngo yijandika mu bintu by'ubwicami by'abarunari witwa Kanimba. Mwabasaza mwe uwo Kanimba mumuziho ibiki ko muticara ngo muvuge mubwire abana banyu ibyo muzi, nabo bazabifata amateka. Umuntu afata amateka ye bwite ku bw'inyungu ze ayashyire hariya, ntimuvuguruze, ntirimo mubwire mutoya ahangaha warabeshe, ahubwo mwicare muryumeho. Uwo Kanimba abantu bose bahungiye iwe, bahungishijwe n'umutwa witwa Mudurira, nongere musubiremo, niko bambwiye. Ayo mateka rero kugira ngo amenye amere gutyo nyamenye, mwambaza muti mbese abavyeyi bawe umuryango wanyu aho hantu hose warahageraga? Bivuze ngo abarunari bamaze guhunga n'abasenkanefu bamaze guhunga, baricaraga bakayaga bakavuga ibyabaye aha. Ariko noneho umutamakazi yari afite, hari umukecuru bari baramwoherereje avuye mu Burundi w'incike ngo aze aramufashe mu rugo baje babana. Nabo baricaraga bakayaga, bamara kuyaga naje nkabicara iruhande, narindi umwana umwe ariko uciye ubwenge, ibyo bavuze bimwe nkagenda mfata akanote utunote. Bon, Mfizi yaragiye rero, amaze kugenda yagaruwe n'abasirikare b'Ababiligi, niyo bamutangira icyo gitero, bari bagiye kugaba ngo ahantu bita kuri Ndiza. Baramugarura aragaruka, amaze kugaruka abona ibintu ni bibi cyane. Amaze kubona ibintu bibaye bibi cyane nibwo yabatangiye propaganda, runari tangira propaganda yo kubwira abantu ngo bahunge. Ahangaha hari ibintu ndagenda simbuka, si ugusimbuka ariko ndajya ndirefera ku mateka kugira nabyo tuzabigireho mu biganiro bizakurikiraho. Iki kiganiro ni nayo mpamvu nakise Apocalypse ethnique et la révélation des 3 ethnies. Noneho Mfizi ayibonye ko bimeze gutyo, bafata umwanzuro wo guhunga. Uwo mukecuru rero ari mu bantu bagiye bahunganye na Mfizi, ku buryo numvise ngo Mfizi no muri 1994 yaje kugarukana n'inkotanyi. Nimumbaze imwe murabizi, abandi muramuzi. Aho ngaho niho ngira ngo mbwira abantu nti amateka yisubiramo. Ndi umwana narumvise, ariko mpisemo kuvuga. Ucumba iki kiganiro ntabwo uzumvaho kiganisha, ariko nibicamo hagati uko biriya bice byose nagiye mbibabwira ko nzabibagezaho mbonye umwanya, muzarushaho gusobanukirwa. Abari bafite ibyo bazi namwe mbese mubivuge. Nk'umugabo yihanangiriza aje gutwitinga aje kuri Twitter ati abahutu baga bari kurya iwabo bagakurura imbehe, bamara gukurura imbehe bakabwira abana babo ngo ni abatutsi bayitwaye. Murumva nk'icyo kintu mwumvise mwumvise umuntu yicara gitekereza ikinyama gikubita ngaho muraceceka. Ko ndi umututsi ibyo bintu ku wacu batigeze babimbwira. Ese umwana w'umututsi twibaza impamvu yaza gukurura imbehe? Abahutu bari barusha abatutsi gutunga ku buryo noneho abana b'abatutsi baba ibisambo.
uko ni ukubiba urwango ruzabyara urwango n'urwangano kugeza ryari. niyo mpamvu mugomba guhaguruka mukarwanya ibi bintu. uyu Kanimba yaricaye yabaye umushefu kugeza igihe sheferi ngo zavuyeho, we nta nubwo yigeze anahunga. none mbabaze mwabasaza mwe, aribyo nanjye nabajije, abatutsi bose niko bahunze? ahubwo reka mbabwira, runari guhunga ibintu bigenda gusa, yari gushaka iminyago yuko y'abantu hungana ngo ite guhunga yonyine. iki mucyumve neza, nk'uko byari bimeze. ngiye kugira ibintu njya nireferaho. numvise ngo abatabazi bahungira muri Zaire, ntababonyeho. ariko iyi inkotanyi zitaza ziri kwica aho zatangiriye intambara muri 90 ngo abantu bahunge, nta munyarwanda n'umwe barakurikiye abatabazi. na runari rero nuko yabigenje, abangaga guhunga yarabishe ngo bigere ku baparmehutu. mubyumve neza, ku buryo hari abantu bahunganye na runari bageze aho babona ibyo runari kugenda iri gukora, bati ibi ni ibiki? abasaba abatutsi nko mu Bugesera, abantu ngo hari ahantu bita ngo igikagati, aribwo Bugesera ngo bwa none. za Nyamata abatutsi bahatuye, mwabasaza mwe bahatuye gute? bari bavuye si abatutsi bari bahunganye na runari bagiye mu Burundi, bakavuga ati abaparmehutu bateye bagasiga batwitse umuhana, bamara kuwutwika bagera ahandi kundi muhana, bati muri abaparmehutu ibyo ari gukora iriya hirya muhunge. noneho abahagukanye n'ababiri bati oya, bino bintu separeye. bakavuga ati reka tube twicaye ngaha, dusigare ngaha bananiwe, nibihosha tuzasubirayo. niyo mpamvu babwira ngo iyo inkotanyi zitaza ziri kwica muri 90 ngo zica abantu aho ngaho intambara yahereye, ngo zabyumva, ngo zishe zirarasa mu masoko, bivuze ngo leta y'abatabazi yari guhunga yonyine, ntawe ari kuyikurikira. kandi nibyo koko. niyo mpamvu babwiye ngo uticaranye na se ntamenye icyo sekuru yasize avuze. mwicare muvuge amateka, umuntu avuga ikinyoma mumunyomoze. ababyeyi banjye baricaraga bagakora debate, bakavuga. iwacu bari barampaye akazina ka musenyeri mu nzu, ariko ko nakunda kubaza nkabazi musenyeri ni iki mutamakazi. ti musenyeri rero ati hari mu Rwanda hari umusenyeri witwa Bigira Umwami atameze nkawe. niwe wanditse amateka, kandi wa mwana nawe uzani musenyeri uzandika amateka. kubera ko rero nta n'umuseminari nakundaga ibyo bintu, twaje kuryama akaba ari batera isengesho ryo kuryama, ati musenyeri ngwino dusabire tuje kuryama. izina rikora gutyo, ariko rikaba izina ryo mu nzu. noneho mukecuru wahunganye na Mfizi niwe yamaga abwira mama ati bimeze gute, mama akamubwira akamubaza, bakayaga. papa nawe yaza bakayaga. muri ko muranyumva neza? noneho ibyo bayaze byose nkabyumva. ubwo mbere gatoyi, burya mama niwe wakundaga kubwira papa ati abarunari bene wanyu, abarunari bene wanyu. kandi yari umututsikazi na papa ari umututsi, ariko ugasanga bari kwitana ba mwana. ati batangiye ingoyi kera, hari abagabo babiri ntibuka amazina yabo, nimuza kuyibuka murayanyibutsa. ingoyi yazanywe n'abatutsi, mwabahutu mwe. ikiboko ntabwo ari abatutsi bakizanye, ikiboko cyazanywe n'umuzungu. muzabaze Leopold wa kabiri umwami w'Ububirigi. ingoyi izanwa n'abatutsi. ndababwira ibyo nzi, si ibyo nzi nako ibyo nabwiwe. abagabo babiri baraboshwe ngo ni abayoboke b'ishyaka ryitwa Aporosoma. amazina yabo ni nzaza kuyibuka, nzayababwira. bajanwa ibwami baboshe
bazira ko ari abayoboke b'ishyaka ryitwa aporosoma kubera kuko abarunari bakinyaga porosoma cyane kuruta Parmehutu kubera kuko bari bazi ngo hari umupadiri niba ari umupadiri w'umuzungu izina rye ndagiye ndaza kurivuga yari ashyigikiye abaporosoma abagabo bajana ibwami ndamwibutse yitwa André Perrodin ntabwo mumuzi mwabasaza bantu mwumva kino kiganiro aho murumva ncamye gatoya mu nkebure mu buryo mutanga byari bimeze gutya ariko noneho kubera ko aporosoma uwo musenyeri André Perrodin yari ayifitemo ukuboko muri abo bantu bo muri aporosoma abayishinze murabazi namwe amazina yabo singiye kubabwira amazina y'abashinze Parmehutu murabazi nkuko nababwiye abashinze runari ko harimo Rukeba François na Birasa na Burasa abo ni amazina biratandukanye noneho muri Parmehutu hari harimo Mbonyumutwa ko harimo uwitwa Kayibanda Giregori bo bari baramuhaye n'akazina ngo ni Masudi iwacu bakunda kumwita Masudi harimo n'abandi bitwa ba Gitera abandi ngo ni amazina menshi ntashobora kurondora mwe mwari muri icyo gihe murayazi mwe mwari muri icyo gihe mbisubiremo murabazi Kayibanda yari afite umujyanama bihariye we bwite witwa Siriro Seburongwe mwabasaza mwe bantu ba kera nje ko ndi umwana ntabwo ngo mumuzi abo bantu uwo Masudi ariwe Kayibanda Giregori na Seburongwe nibo bakundanaga kuvugana na Rezida niba ari Rezida niba administrateri Haruwa uyu nguyu Haruwa abatutsi hari ikintu nshaka ngo mbabwire n'abantu mwumva niba ari byo niba atari byo ariko nanje mu mboni yanje niko bimeze Haruwa niba yari Rezida Kinshasa abazungu mureba bagashaka buhake ibintu byose nibo babikoze abagashaka buhake baguhereza inkota iri mu rwubati front none inkota iri mu rwubati ugafata urwubati ukagira ngo ufashe inkota bakayivanamo ugasigara mu rwubati ukibwira ngo ufite inkota iyo nkota bavanyemo akaba ariyo bazagusogotesha ni ukuvuga ngo baguha ubutware baguha ubushobozi agace ikindi gice kinini bakakizigamira kuko bagashakaho hake intego yabo ni ugusopanya aho babonye batanga nyamara abangaba mwararyamiwe nkuko babwiye abatutsi abahutu bati mwararyamiwe abantu bangana guca babategeke icyo ngicyo nicyo nababwira ngo mbabwire nti iyo runari itaza kwica Secyurugo ibintu byari gushira runari yakoresheje ibishoboka abantu bose igenda bagira iminyago twagiye baragiye baja inyanza ariko nsubi inyuma gatoya kangaruke kuri uyu nguyu Haruwa abazungu nibo bakoze kudeta bayikorera Kigeli ngarutse ngaha kuri uyu nguyu Kigeli iwacu n'abazinditsi n'umwami yabagahiye ati umwami yahunze gute yitwaga Kigeli nje icyo namwita ngo ni Kigeli
ntabwo nanzi kubipronounsa neza. Noneho abazungu bagashakabuhake niyo bakubise Kigeli kudeta. Murabizi mwabasaza mwe, niba mbeshya cyangwa niba ibyo nabwo atari byo muzavuge muti ahangahe ibyo wavuze ntabwo ari byo. Kigeli uwitwa niba ari resida niba ari administrateri aho ngaho ntabwo nasubiye kubyumva neza, yahamagaje Kigeli i Kinshasa. Kigeli yagiye niyo mpamvu Kigeli yahamagaje Kinshasa hakaba kudeta. Bagashakabuhake banze ko nibakoresha iyo kudeta umwami ari mu gihugu ko hagomba kumeneka amaraso menshi. Bati noneho reka tumwakore azane Kinshasa, kandi iyo nama yateraniye i Buruseli. Babwira niba ari resida niba ari administrateri ntomenya, amuhamagaze. None namuhamagaza babwira abazungu b'Ababiligi bari bari mu Rwanda bati ubwami burashize. Bamwe bakora bararesista, habaye bya kamarampaka mwese murabizi. Ubwo noneho runari riri guhunga. Mw'abantu mwe mbabwire ko abatutsi bose si ko ari babi, n'abahutu bose si ko ari babi, turimo abeza n'ababi, ariko ikibi ntabwo kigomba kunesha icyiza. Abo babi tugomba kubavana ku bubi bwabo tukabigisha bakamenya ko umuntu ari nk'undi. Runari riri guhunga, mwari muzi ko uko mutaja muvuga ko yari igiye gushimuta umwamikazi Gicanda Rozariya. Ibyo mwari mubizi. Kuki Gicanda Imana imuheruko ridashira atahunze? Yabaye iki? Ko ari umuntu wari denominateri kome, kuki atahunze agasigara? Yabaye iki? Niho Mutamakazi mama waje avuze ati umva barunari ukuntu ibyanyu ukuntu biba bitoroshe. Uwitwa Prince Etienne Rwigemera yarahunze cyangwa ntabwo yahunze? Ese abatutsi batahunze hari icyo babaye? Kibagumyaho ibintu bikaja mu buryo. Noneho Gicanda baza bati duhunze tudahunganye Gicanda ntacyo twaduhunganye. Amayeri ya runari kugira ngo ihungane Gicanda nta kindi yashakaga, yari kugira ngo ihungane ingoma. Mwabasaza mwe muje muravuga ibintu uko bimeze. Muje muravuga ibintu uko bimeze. Gicanda bamutumyeho bamwoherereza umukobwa wari uw'umwiru witwa Mutuzo, unagende yitegure bahunge abaparimutu batamwica. Uwo Mutuzo yajanye n'undi mugabo witwa ngo Mituje, bagenda baja ku mwamikazi Gicanda Rozariya Imana imuheruko ridashira. Bati rero baravuze ngo itegure baje kuguhungisha, itegure baje kuguhungisha. Ahanga nagira ngo mbabwire ico nashoboye kubona. Ico nashoboye kubona nakibonye Gicanda Rozariya namwiboneyeho, kuko nakomeza kotsa pureshi wacu ntimunyereka aho mwavuye tukagenda nta kibazo. Mutama vumba ko yakoraga imiryango ikomeye ya USAID, PNUD, ni imiryango yakoraga amanama bakaja injo muri za Kigali mu manama. Iyo yose ari imiryango y'Abanyamerika za World Vision na za HCR. Akaja mu Rwanda akagaruka. Nanje ngakomeza kumubaza ariko kugenda ko bavuze ngo urahunze, umuntu ahunze ahantu asubirayo. Iki yahunze kitari cyavaho. Ariko wa mwana we musenyeri wabaye gute? Twikomereze. Gicanda yarababwiye ati ndahunga ngo mpunge. Ati mugende mubabwire ngo
mwe mufite ibyo muhunga ni muhunge. Mwe mbisubiremo, ati mwe mufite ibyo muhunga ni muhunge. Ati agatwe k'iwanje, amaraso y'iwanje ntazarenga hano Astrida. Muri ko murashaka kungira ngo nkuko mwagize Mutara yembabazi, genda ubabaze ngo Mutara yishwe n'abaparmehutu. Ntabwo ari mwe mwamugambanye. Kumbe hari ibyo ntimutamenye cyangwa mutatubwira cyangwa ntazi. Umwami Rudahigwa yishwe n'abatutsi b'abarunari kubera inzigo. Mwabaza muti yishwe n'iki? Nakomeje kubikurikirana nk'umwana ugenda ucuka umwaka wayicira ngo ndukaza, nakomeza kugenda ndi kubicukumbura. Nanjye nkabiganiraho nkabaza ibibazo. Rudahigwa yishwe n'agatsiko k'abatutsi. Ngo hariho ibintu bita ibikingi. Ibikingi ngo bwari ubutaka bukaba butunzwe n'umututsi umwe, akaba afite abantu be bamukorera b'abahutu. Noneho Rudahigwa agiye ku bwami aca ubuhake. Ibaze ko umututsi afite inka 500 n'urugero, akazigabana n'abashumba be bari baziragiye. Aho ngo havuye inzigo y'abatutsi. Baravuga ati uyu nguyu waraturanyije. Abo twaheka, abaduhekaga tugiye kubaheka. Nico Rudahigwa yazize. Sinzi niba namwe mubizi cyangwa niba tubyemera kumwe cyangwa kimwe. Umwamikazi Gicanda Rosalie aravuga ati Mutara yishwe na parmehutu. N'abahutu bamwishe. Kugira ngo ati ngiye singiye kugishanga. Ati agatwe kanje, amaraso yanjye azamenekera ngaha Astrida ntazayirenga. Mwe mufite ibyo muhunga ni muhunge. Abari bamutumweho baragenda baramubwira bati, ariko nyibutse nyuma gakeya hari undi muntu wamwibiye ibanga ati bashaka kuguhungisha. Ati rero umenye uko ubyitwaramo mwamikazi. Bamaze kumva iryo jambo yababwiye ati yanyoye amata y'abaparmehutu. Mwumva ukuntu ibintu byisubiramo. Ndafata ibyakira mbirefere n'ibiriho muri iki gihe. Ngo yanyoye amata, yasangiye amata n'abaparmehutu, yasangiye amata n'abahutu. Ari byo bintu nshobora kwireferaho. Amata n'amashereka njya numva izi ngoma za bene wabo na runari, wa mugani wa mama wanjye ati abarunari. Ati bari abana b'abahutu bonsa amashereka y'ingengabitekerezo. Ni gute wakonka ikintu? Ni gute wari ikintu physically kikaba spirituel? Ikintu physique, ibiryo ukabirya, none ibyo biryo bikajya mu ntekerezo. Aho ngo mwari mukwiye guhaguruka mukavuga mwabasaza mwe. Umuntu ngo yonse amashereka y'ingengabitekerezo mu mashereka nyine. Urumva iryo jambo atari sakirirego, atari cyashya sakirirego. Tuje turavuga ibintu uko biri. Ntabwo ngiye ariyo ndi kugana, ariko kugira ngo mbahereze amareferansi y'ibigenda bivugwa, naho tuzahagera. Gicanda bari baje kumutwara abashaka iki? Muje murabivuga neza. Abarunari bari bazi ngo ntabwo ari impuhwe bari bamugireze kumuhungisha, ahubwo bari kugira ngo bajyane umutwe, bagende berekane ko n'umwamikazi yahunze ubwicanyi bw'abahutu. Niyo mpamvu Abarunari aho banyuraga hose ntabwo ari ubwa mbere. Mama wanjye niwe ubwira papa ati bari bene wanyu b'Abarunari bamaze bene wabo, ati ntabwo ari ubwa mbere babikoze.
yakumva umuntu mu Rwanda arapfuye umututsi ati mva b'abarunari ati ibyo bakoze muri 59 bahunga ati nabyo bari gukora gicanda bashe ko ngo bamuhungane hari ibanga mutamenye mutanavuga kugira ngo babone ukuntu bahungana wenda umwami kazi bera kumwira ngo yitegure nta bindi yagomba kwitegura yari afite abaje n'abagaragu ibyo yagomba kwiguhungana bari kumwira yitegura ahubwo bari bashaka ngo barebe ko yahungana ngo ikintu bita ingoma bitanga ngo ni karinga niba ari karinga simbizi ngo yabaga aho ngaho inyanza aho ngaho nimwe mwatanga komanteri mukasobanura ibyo ngoma karinga abo bahunze mama wanje abenshi baragiye bahungira mu Ngagara mu Bwiza no mu Buyenzi aho ni ahantu nkawe Vanessa uzi Uburundi wavuga abantu ko atari abanyarwanda bari bahatuye na n'ubu barashahatuye benshi mama wanje aza kumbwira ko hahunze no witwa Murefu ahungira mu Ngagara ko abatutsi benshi bahungiye mu Ngagara ari naho hari izingiro ry'abarunari uwo nguwo Murefu ngo ni sebukwe wa perezida w'u Rwanda sebukwe wa perezida Kagame ati bamaraga kunywa ikiyeri uwo mukecuru niwe abwiraga mama ati bamaraga kunywa ikiyeri ngo reka ngo ntabwo tuzasubira mu Rwanda gutya kandi bakarenga bakaza mu Rwanda babatwaraga iki none uyu munsi wa none ninde muntu waje mu Rwanda baje kubasanga niyo bahungiye ninde mwabasaza ninde wabitinyuka papa wanje ko namubonaga agenda akagaruka akaje no ku matungo yiwabo yaranjanye ngeze ahantu bita Isave aho se bari bafite itongo bamupfunyikira amavoka yuzuye imodoka uburyo arayazana akayahereza bene wabo bose nkantinefu wamugane wa mama wanjye ngo abarunari atari ko muta nkangaha kuri kuhagera ubu ngubu wabaye na mama akamufata akamujanayo hari ahantu ngo bita niba ari muri Izari ngo naho bari hafite itongo ati urabona ukuntu ari heza mwava ngo mwahunze noneho abantu bahunze ngo uwo Murefu wari we sebukwe wa Kagame perezida w'u Rwanda yari yarahungiye mu Ngagara mama wiwanje harazi Jeannette Nyiramungi sinzi akandi kazina bari baramuhimbye sinzi akandi kazina bari baramuhimbye ntibuka neza aho bari baba mu Ngagara abatutsi bamaze kugeraho abumva bari ahantu hatabereye bakaja mu bindi bihugu bakaja muri Zaire bakaja mu Buganda kubera uko abantu bari kubunga baratatana noneho bakajya bagerageza kwihuza muri uko kwihuza hari ibintu abantu batajya bamenya runari igeze mu Burundi uzi ko ariyo yashizemo akaboko mu ntambara zabaye hagati y'abatutsi n'abahutu muri Ntega na Marangara abarunari bari koroje bari bafitemo ukuboko Vanessa aho ngaho ni iwanyu ndagira ngo tubwire nawe uzagira ikintu tubwira ku bintambara Ntega na Marangara yahuje abahutu n'abatutsi aho ngaho ibinyi sinabikurikirana cyane ariko ngo abarunari bari bafitemo ukuboko ku buryo ariho byatumye n'abahutu bahunga mama ati abarunari muri abagome ati simwewe mwashizemo icyumviro cyo kuvuga ngo niba ari perezida niba ari Micombero niba ari Buyoya wafashe indege akarasa mu baturage
ati abarunari mwamenyereye kwisasira bene abarunari bene wanyu bamenyeye kwisasira bene wabo. Na n'ubu mama aravuga tuganiye akambwira ati araca baracariho ntaho bagico ntamenye ndababaza mufite n'icyo mushaka kumenya mwambaza nkazababaza. Aravuga ati reba abantu bameze gutyo inkotanyi zitera ko ngo zarasaga mu masoko isasu ryavangura ngo rica umuhutu. Iryo soko ryabaga ritarimo abahutu n'abatutsi. Niyo mpamvu hari igice kindi kigeraho navuzemo ko hari igishoro kidasaba inyungu kidasaba hari umushinga udasaba inyungu igicuruzo kidasaba inyungu kidasaba igicuruzo kidasaba igishoro. Ibyo niba tuzabigeraho ngaho nari ntambutse nk'urugero natangaga ndumva ngo ngaho ngo ahita zabyumba barasaga mu masoko yose aho barasaga mu masoko hari harimo abahutu gusa nta batutsi bapfiriyemo. Isasu ryaragenda rikarobanura ngo rino rirashwe n'umututsi ngo rirafata umuhutu ntabwo rirafata umututsi. Niyo mpamvu rero mama wanjye yivugira ati abarunari yo na nubwo yumvise umuntu mu Rwanda cyangwa hanze wishwe w'umututsi arambwira ati mwana wati tiwumvise atumva babarunari bene wanyu naso na papa wiwe ibyo bakoze tibagaritse ingogo. Karegeya yicwa yarabimbwiye atabona abarunari nizo ntuzo zabo. Arambwira uti runari maze guhungira mu Burundi ati akabi gakomeye cyane k'abatutsi kahungiye mu Burundi cyane nyuma kaza kurejwanya kuja mu Buganda. Mwabasaza ibyo bintu nuko bimeze. Ati runari maze guhunga yaza gukora udutero shumi kazi kica abantu mu batutsi mu Rwanda ngo bavuge ngo n'abaparime tubabishe. Mwabasaza mwe sinzi ibintu ngo ziriya za Nemba za Kamabuye ngo mu Bugesera iyo ngiyo nuko nguko numvaga mama bivuga. Twagiye ibintu birakomeza abarunari bati ntabwo dushizwe tugomba kwisubiza igihugu. Ku itariki 23 kandeba hano nabyanditse ku itariki 23 z'ukwa 12 63 niho igitero cya mbere cy'inyenzi cyagabye mu Bugesera. Babatangiye kuja bagaba ibitero kwabo. Igitero cya mbere ku butaka bw'u Rwanda cyagabwe n'abarunari. Mwabasaza mu bimbwire niba na itariki naribeshye ariko nkosore tariki 23 z'ukwa 12 abarunari bateye mu Bugesera bitwa ngo ni inyenzi. Igitero bagisubije gisubira i Burundi. Ibitero byagabwe mu Butama byagabwe n'inyenzi. Ibitero by'inyenzi bya runari byagabwe kugera muri 67 na kangahe na kabiri hari I think. Siko byari bimeze ibyo bitero mwe mwabaga mu Rwanda murabizi. Ngo hari aho wazagabye igitero mu Bufundu zirahafata abarunari barahafata. Bamaze kuhafata bashiraho n'abayobozi. Bamaze gushiraho n'abayobozi wumva ukuntu abantu barota kumama. Uragwanye igihugu cyose uzi umaze kurwana urihandagaje ngo ushizeho abayobozi utari wafata n'igihugu cyose ngo ugiye guhita ushyiraho abategetsi ngo ahitwa mu Bufundu. Nje ntabwo mpazi murahazi.
ngo bari bamaze gushyiraho n'abatware bo muri 67 bagaba ikindi igitero cya nyuma cy'abarunari cyagabwe babonye ko ibintu bitari shasha baravuga bati mureke rero dutuze turebe uburunari imaze. Niyo mpamvu bafashe umwanzuro bahagarika ibitero baba bahinduye system. Runari ibyara Ranu yari mu Uganda ariyo yabyaye FPR. Mama wanjye ati ibyo byose ni ibisigisigi, FPR ntiyabayeho, iriya ni runari y'ubundi bwoko yaje yambaye irindi koti ya FPR, runari modernism. Ati kubera kuko ibyo ikora ni nabyo runari yakoraga. Ingoyi ati namwe kandi murabizi, ati umuntu wishwe n'inkotanyi aba afite ingoyi mu maboko. Ati abantu bo muri runari nibo babohaga abantu, urukumva. None rero icyo ngira ngo mbabwire uko mbibona, ukuri mbona, tuvugisha ukuri kuko na Yezu yaravuze ati ukuri niko kuzaba batura. Ibyo uzi ubivuge, ubishyire ku mugaragaro. Amakosa yakozwe muyashyire ku mugaragaro kugira ngo abone uko akosorwa. Runari ikiza yari ifite umujinya w'umuranduranzuzi, niko Mutamakazi yambwiye. Yari ifite umujinya w'umuranduranzuzi, ariko aho ngaho ndasimbutse cyane. Nanjye kubabwira ikindi gice nageraho. Ahasigaye mu magambo y'umvuze iyi audio mboherereje, uticaranye na se ntamenye icyo sekuru yasize avuze, mbaye nyicumbikiye ahangaha. Ako gace nikararangira hazakurikiraho kandi murakoze. Aho mwumva hari aho nacamye muvuge muti ahangaha bimeze gutya muri komantere, mushyiraho amakomantere menshi. Mura gushyiraho amakomantere menshi na share. Ukeneye kugira icyo amenya, ukeneye kugira icyo abaza, yohereza ubutumwa bugufi kuri Vanessa nawe azabonyerezaho, cyangwa ayohereze audio. Muharanire kubwiza abana banyu kuri, muraguharana kubwiza abana banyu kuri, bazamenye ejo uko ibintu byari bimeze. Ibintu nzi mbabwiye, ndi umwana muto sinarindiho, mwe mwari muriho. Wowe ufite ibyuzi ibishyire ku mugaragaro natwe tukumve. Umuntu ateye gufata amateka ye yivane mutwe kubw'inyungu ze, aroge izuba riri kuva isi yose, aroge abantu bari ku isi yose. Muceceke nkaho namwe mutagiye muvuguruze, muvuge muti oya. Mw'abatutsi mwe, abahutu ntibabanga. Mw'abahutu mwe, abatutsi ntibabanga. Abahutu bati ikiboko. Muzaje kubaza ikiboko bakubitaga abahutu, ni abahutu bakize. Ikiboko cyari gikorewe, cyaziye ku mwirabure w'umunyafurika wese kugira ngo yumve. Niba hari abantu mwacukumbuye, mwibuke ibaruwa Leopold yandikiye abapadiri misiyoneri bakorana konferanse i Buruseli,
abwira abapadiri n'abamisiyoneri biyoroheje muri Afurika harimo ingingo zikurikira mbabwira ikiboko cyavuye. Yarabwiye ngo convertissez toujours les noirs au moyen de chicote. Chicote muzabumbishe ku kiboko. Arababwira ati noneho twakoresha inguvu biranga dusanga abirabure bafite bumwe bwo kugwana. Afurika bayiteye gatatu bashaka kuyigabanya biranga, ariko yabwiye ati mugende mubwire abirabura muri kwigisha mu mavijane Bibiliya barayifata barayicurika ngo hahirwa abakene, handi Bibiliya ivate hahirwa abakene mu mitima yabo ku bwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Mwigisha abirabura ko nta mukiro uzajya mu ijuru, komsa izahabu imitungo yabo yose ya kamere izaza n'izubaka Ububiligi, n'izubaka igihugu cyacu, n'izubaka Uburayi. Mu rukumva iryo jambo ngo mwari muzi ko dusenga abakurambere b'abazungu tukibagirwa abacu. Ahangaha ndagarutse. Yarabwiye ngo éduquer les noirs d'adorer nos ancêtres qui oublient ces ancêtres qui ne l'écoutera jamais. Mwigisha abirabura gusenga abakurambere bacu b'abazungu bibagirwa babo basenya abacu batazigera babumva na rimwe. Muri iyo baruwa muzayishaka ahantu iri, nzayishaka wenda rye nzayigwaho, ariko icyo kintu kirimo mu rukundo bashyiraho kugira ngo bamenye ukuntu bazafata abirabura neza. Bashyiraho intebe ya penetensiya. Intebe ya penetensiya mwabasaza mwari muzi ko intebe ya penetensiya ari serivisi de renseignement abazungu bari bashyiriho abirabura? Ngo padiri natekereje nabi. Watekereje gute ngo mwaje kudukanamiza? Bakakunota padiri nishe umuntu, bakakunota ejo bakagutambikana. Muri kubyumva neza? Murabyumva neza abantu, murahumva neza? Noneho kubw'icubahiro cy'abazungu, niyo mpamvu nk'umuzungu umusaza wa kera ngo njewe ngo nabonye peribura runaka. Leopold yarababwiye ati niyo aba ari umwana w'imyaka 20 ari kubwira umusaza w'imyaka 100, umusaza yekiza ngo azajya mwita mompere. Niho rirazi na peribura ryavuye mu Bubiligi. Mu rukumva igikoroni ukuntu cyatangiye, murumva ukuntu barutuku binjiriye Afurika bakayisambaguza na n'ubu bakiyisenya. Mompere ngo nabatijwe ku bwa peribura runaka, kandi ni umwana w'imyaka ingahe kubera ko ntabwo yarazi peri icyo bisobanura. Kumva ngo ni peribura runaka, peribura runaka, peribura runaka, kumbe nihe yavuye mu Bubiligi. Niyo mpamvu rero mbabwira ngo mucukumbure, mushakashake, umwe avuga ibyazi n'undi avuga ibyazi. Sawa rero murakoze, mbaye mpagarikiye ahangaha. Aka gace uticaranye na se nta myinshi se kuri yasize avuze, mbaye ngacumbikiye ahangaha. Tuzakomeza ubutaha. Murakoze.